Forse alla partenza con gli sci e scarponi. Dai Mario, dai Ivana! Presto prima delle 6. Fermarsi in trattorina per un panino. Dai Mario! E restare 2 giorni a letto e non andare più via. Благодаря стикам. Румен Транс ЕОД, Валбан 63 ЕОД, Макси Паркот ЕОД, Славко Стефан Горджев ЕОД, Пламен Малов.